Šef Čečenije Ramzan Kadyrov objavio na svom Telegram kanalu snimak u kojem zarobljeni i ranjeni ukrajinski vojnik savjetuje se nikad ne treba boriti protiv Čečena. Nikad ne ratujte protiv Čečena. To je jednostavna istina koju banderovci i nacionalisti još nisu u potpunosti razumeli, ali mnogi od njih aktivno postaju svesni, kao na primjer Anton Maksimec iz Viničke oblasti, kojeg su naši vojnici uhvatili u Taškovskom kraju. Anton Anatoljević ne samo da se iskreno kaje što se usudio da se bori protiv Čečena, već što je uopšte došao u Taškovku. Prema njegovim rečima, svaki sukob sa čečenskim borcima izaziva istinski užas u redovima banderovaca i nacionalista i samo naš slavni poklič Ahmad Snaga, koji ponavljaju kao mantru, može da smiri njihova uzdrhtala srca. Više puta sam vas upozorio, dragi naši banderovci, da ćemo svaki vaš otpor okrenuti protiv vas sa strašnim posljedicama. Bolje je ne dovodite do toga i stanite pored onih koji nastoje da zaštite ukrajinski narod od zapadnog porobljavanja. Vaši potomci će vam biti iskreno zahvalni na tako smelom koraku, napisao je Kadyrov.